poređenju sa sličnim tornjevima u svetu, toranj na Avali je svojevrsni fenomen. Istovremeno taj trougao koji se jednostavno u sirovom, brutalnom beton brut, što bi rekli, koji se kreće, sadrži skulpturalnost takve jedne forme i više predstavlja vezu između arhitekture i skulpture. Mi danas ne možemo da kažemo da li je ovo arhitektonski, inženjerski objekat ili je to jedna skulpturalna kompozicija. Pre 30 godina, kada sam bio student arhitekture, pročitao sam u jednom tekstu jednog indijskog numerologa o tornju na Avali. Interesantno je bilo to da je visina tornja na Avali merena u stopama 666 stopa, odnosno 202,87 metara. Taj broj 666 sadržao je svu simboliku tog jednog poduhvata, istovremeno sa brojem 1999, kada je toranj na Avali srušen, na neki način činio je ispunjenje te numerologije, ispunjenje tog jednog životnog ciklusa tornja. Ja mislim da je to u stvari da smo toranj podigli zbog toga što nam je neko oduzeo memoriju. Niko nema pravo da nam oduzme memoriju, da nam oduzme simbol jednog vremena.